What's the definition of a comfortable home para sa imo kapuso? Hindi bala dapat, syempre, maayo nga design, comfy furnitures, kag colorful coverings. Importante nga komportable kita kag relax sa balay nga aton pulian pagkatapos sang long and busy day sa trabaho man o kun sa eskwelahan. Ang manami nga balay kapuso may benepisyo hindi lang sa physical kundi sa mental health naton. Subo nga aga abistoryahan ta kung paano mas patahumon ang aton mga balay sa bulig sang isa ka home innovator. Hi mga kapuso, welcome back. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. This morning mga kapuso, tutukan naton ang pagpatahom sang aton mga balay. Home innovation expert ang aton bisita this morning. With us is from Bago City, Negros Occidental, Miss Candy Geocada. Hi Miss Candy, good morning. And welcome to GMA Regional TV Early Edition, maayong aga. Hi, thank you for having me. Paano ka ginagsugod man? How was the process like? Okay, well, it started, I guess, in 2018 when I decided to open an online shop, actually selling home decor, anything. They saw a lot of our products and they would ask me, ang yan man ni siya sa akon balay? Ning, ano nga color ang akon ibutang sa akon kwartos? And then I said, okay, just show me the picture. And then they showed me their room, gave them suggestions, and later they said, why not do it by yourself? Can you actually do it by yourself? So then that's how actually we started. What's the feeling nga ginabuligan nyo mga kapuso ta nga magpatahom sang ilang mga masubo nga panimalay? It gives you a certain kind of like, ay, do ka lipay, nalipay ka man balangan, napalipay mo sila in very, isa sa pinakasimple, like every time mag-post sila sa Facebook, and then you will actually see like, oh, doon brata man na, doon mo na house. So actually, it's a good feeling. Siyempre, soryahan ta mga tips salin sa isa ka expert like yourself. Ano man ang dapat i-consider sa aton mga kapuso in order to innovate their place or their spaces correctly? Kalamanan nga makita namon every time we actually do like, rearranging or remodeling something. They have a lot of things from the past nga they can't really let go. Usually, mo kabala sa mga gamit, na hindi mo man gali magamit siya. Bisan taguon mo na da siya ang nga gamiton ka sa someday, malipatan mo man nga ara na da siya gali. Bisan gamay lang ng imo nga kitchen, bisan gamay lang ng imo nga balay, basta nga na-organize siya, makuha ka sang spatula, kung diin na siya, makuha ka sang sang baso mo, kabalo ka kadiraan na siya nga butang. So I think it's always very important to have an organized home. So, damo sang pwede mo mahimo, but then first think of ano ang pinaka nabudlayan kasi inyo balay. Kalapta, so organized, di ba? Now, after the check na tanan, after those things, ano-ano ang mga simple steps nga himuon para mangin bongga ang ila homes without spending too much? Hindi man tayo mangutang. 1, lightings. Kadako gid sang ma-change sa balay mo kung naimo nga lightings ning nami. There are 3 types of lightings. One is general, which is general lighting is para magsiga, magpasiga lang yan sa isa na area. Diba? Ang isa naman is accent lighting, which makita mo na mga LED sa likod, kundi ang color blue na this is accent lighting. So wala man siya kapasiga sa akon, di ka pasanag sa akon nga room, pero nagapag-give siya some certain drama. That is accent lighting. And another one is task lighting. You see some spotlights sa babaw. If you have a painting, if you have something on your wall, you can put a spotlight para mas makita ang imong wall decorations. So sa amon nga experience, for example, sa amon nga inaubra, napintahan na, naplastar na, pero wala pa siya sang lighting, hindi siya muna dramatic ang iya effect. But a simple floor lamp na ibutang mo siya sa kilid sang iyang living room, it makes a big difference. Anong message mo, Miss Candy, sa aton mga kapuso nga luyag man mangin? Una, successful sa negosyo, kag ikaduha, ti syempre mapanami gid ang ila panimalay. And ikatatlo, mapursue ang ila passion in life. Being a teacher in China, most of my students were business people, and
they would always give me advices before sa ara ko sa China. They would actually saying, oh, Candy, when you're young, start a business. You lose, you can still earn that money, you know. And do not expect to have an ROI to have within like the first 3 years, because no, because you will just actually end your business if you're expecting to be a millionaire after 3 years because of your business. So I think for anyone who wants to start a business, it's always like that. Start now. Take some risk. I think it's always about, yes, follow your passion. It's not just about the money. It's always about having that fulfillment and enjoying your passion or your interest. Candy Geocada, eksperto sa pagpatahom sang Panimalay. Good morning! Yes, thank you, Sir Adrian. Thank you. O, dinala ka mo ha! Don't switch channels! Panay lang magtuto mga puso kay isa ka Ilonggo dancer. Bo, masaut-saut naman ta. Ang aton makaupod sa pagbalik sa iyo paborito nga programa ko na aga, GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.